Lady apa imat langga sudah motor. Kok ngelap sudah motorannya. Mana sih? Mat, Oh kaki teh. Lady sudah motor imat. Ya melelat teh. Apa mat? Cek leka ke kelara mulai sudah motor kali dia. Lady mau ke PC. Ya lah aku teh. Sing kok relong molong seteruan dia sepeda motor yang hari ya. Lah kalau bertadi kaki mat. Mungkin kalau kalau kayak ngaji ya. Sepah tele kelara mulai sudah motor kali ya. Kaki teh tengin teh kaki sengko itu. Sengko usaha seteruan dia sepeda motor yang hari ya teh. Lah kok aku tak bertadi kaki mat. Paling kayak ngolah tuyul ya. Lele. Tisade ini udah makar. Pakai nuduh sengko aduh. Padahal sengko saya beli sepeda motor oleh nasi alak. Taruh karo anu, orang siti. Duh lah, ngaramun tak iri de orang tak nyaman. Loh, kamu teh? Terkasadin man, keng kita remeli rokok. Lah teh, lah tuh usaha melihat mengkerokun rokok. Ya orang yang rokok. Yo sekolangkong man. Ya. Mayu bingko sekalian ya, mentera di atas adin. Kongku ya. Iya Mayu. Ayo. Yo lo kam tak kim det kana di. Kete den te la kulo. Ya ku kana. Tinggal bisa den te. Baru tak oreng lah ngomber wah. Itu yang ada depan teh. Kan buah kelum. Enggak teh sekelangkong kok ya kita urus ya. Ya kok sekolangkong ya. Coba deh. Jadi apa ya la kulo. Yo den te bingko yo. Tahu din. Ki puru itu ketemu mat langga. Lapa saja nabi. Yon. Kah kalau cuma sama kemat langga juga yo. Loh, arah apa din? Jua kalau aku tak bener. Cang siapa din? Cereng pelak. Ari bukti nang kau beri rokok. Yon. Buang rokok ya. Saya kebeli pas saya haram imat langga. Kena aja ya. Jadi pas kene buang. Rokok tak nagin meleh. Din, kaki mecing lecing ucap malangga melebihi pesai haram. Kaki tahu dari siapa? Masa kita ngeding yon. Sering kah bermat langga di nala terkenal. Din. Engkau tak ngeding sekali. Kabur apa di? Kita ngeding ya. Sobat langga jauh butuh yun. Masuk din. Wah iya yon. Masa saya kok pahle cik ada kaki ya. Bukti lah juga yon. Mat langga ngeluar tuyul. Tak kira di sepeda motor genteng. Masuk din. Mat langga pandai kelakuan kata ji. Wah kaki yon. Tak sikwar aja kangko oke. Wah dek remuk. Mun mat langga andi kelakuan ngak jangku. Tak pasti di penyakit masyarakat muni ngaji. Iya yon. Orang di nala punya elang pes ya lah. Lakukan sebab boleh mungkin lakukan mat langga yon. Saya nggak yon. Cuma sama kemana langga boleh ya ke. Pasan di kelakuan ngaji mat langga. Duh. Hari mulai ko. Diki pesai lomari kalak tujuh lemat langga.
Ada dah mas. Tak dapat ada ongko PC ya. PC 5 juta ya, pakar 5.000 bi 7 matang. Dan si bodoh nungku matang ke. Dan si bodoh nungku matang ke. PC man ke man. Palo borki. Mat, malam ke? Keluar mat. Kaget ya? Ya kan ada tujuh lu teh. Jok mat, kalau tak tojo. Loh, ada apa minta tujuh teh? Jok dumah gendung kaki mat. Loh, deng magendeng dem teh. Sing ko jelo ngerti sih ka maksud kaki. Jok nak ngapela kaki mat. Loh. Dem makar kaki teh. Ternyata selama hari ya kepilih ke kaki ke bayi topeng ya man. Nja apa teh sih kapata kaki ya? Sing ko minta ngerti. Marah apa pada nagena, cek rengka-rengane ngaji ya. Sing ko bi kaki dalam beki cek bicara. Oh, reng remat mungkek becek. Tak kira ngekek dari budi. Kaki pas cek teken ya man. Cereng pesena kancana cibi, di kaki ikala. Lah, kakek mi romo-romo nundu sing ko ngalat. Andi bukti kaki ya. Kok mun bukti lah Carlo Andi man. Ken sing kok ngiding kabar dari Sadin. Cek kaki ro butuh yul. Oh, tertira oleh nanti sa dian sabik na singko di candi itu. Dan sebetulnya ko ti sa dian. Lawis man, kon setia ko yung ko akan tabi kaki. Ti sa dian tidak neng toro. Ti sa dian dia mencoba tang nyaman nge kampung kita. Mat. Ngare akam kaki mat, sering murni-murni ngari ada rebe. Sing ko ngarale erate sa din men. Mareta ka to manan. Ara apa mat? Mek telele era sadin sik yare ah. Sing ko belis men. Sing ko fitnah buto yul de masyarakat burung te sadin. Oh, apa kaki mat? Mek pasalat jon sadin. Tak lakar lakuna sadin tujuan fitnah aja mat. Sadin juken iri mat karena merasa tertinggal da apa sih kandi kakek. Kakek tahu ya mat, Arya apa? Tanah men. Pernah atanar yang ngamuk ben balas dendam amar keresyaren titik kaki mat. Enje kan? Iya men. Lambangkan amat kaki acer dari tanaria tak tuman ngamuk maki banyak sinete. Tapi mat suatu saat tanaria bakal nguburakin orang sinete. Jadi mat lebih baik kaki mengalah montro tiap pemenang. Deki sadin jala bede-bede sediri kalakona TV. Teti pahdem men. Ya sing ko la karingi bare. Allah lah sabe areng ja. Antara kamu kakek. Ya somat rokong reh.
teracarok apa. Dek lakon.